Hei Andri Kulade. Maga segitu Andri Kulade ditakemnya di ngeraka ga. Wah, jenisnya ngeraka pak. Kanahe. Ih, pede pesadingnya di deh. Wah, dia upi dan dine. Misalnya itu upi ya. Dan kelengan. Ih, kau kan pas mas. Kenapa kau tapam ke Cina? Bos, lo teku bos. Aw, yau igan yau cece. Si pace-pace itu liwat lade patai na. Di sini bicara bos. Kalau ada ni lau.